سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لو مون كم وترو أقدستن فولياتن زبلنا يوم زيناتاتن مسو زخيد تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كصنعو بخبر نعجمكم سفيح تنتنا كلونا يو أوروبا نابي خودلو عالم نابي تخيد الله أبراشان يوكرين زقبر زلو نابي قصو يمعبلالو سلام كما تسخلدو تكوينات نابي قصو كخيد خيل كان رخم فترينا مجمريا كن بتزولو كنتات أبديت كنهب انتهى له مجمريا دهريو بتزوح نقر نيتوز قبرو زولو مكسقاسات نايبا حق دسكف كنتات كن ركن فتنينا let's go here. Last night were aimed at western regions of Ukraine. The authorities are saying that it was infrastructure, meaning the electricity grid, that was the main target. There were drones flying around from about 9 p.m. all over the country. That happens almost every night. But then it was in the early hours of the morning that the Russians backed that up with rocket attacks, including يوكرين رشا أب يوكرين سفيه زخونة متقعتا كايدا نيرا نسو دما قبر ملتنايتي بدرونات أبستفل عليه كتماتات ناي رشا تغيرو زنبرا متقعتي بيوكرينيوم وقدم كمل اسمو خانو من يسوكتاتو تايناي رشا سرغي لافروف نجير نيريو سلازي سفيه زخونة متقعتي أبزوح كتماتات ناتوم جيروم إذا ترايقنا يكون انتو بينات نابدو بناي بولاند سلدا هرمي بس بولاند أبقل النقر كمعبل دليلو نابلو جزار بولو تمساسالي أبتي بالتيك سيز بحال زلوين كالم عباللو أمانغونيتون إيروبان حدا نقر تفتيرو اللي تبعي لعبون حدش دراما يسرح له سلازي ببزح كنرينا سليانا يرشاتينا لو بمبالون زاربو زلو كنركن فتنينا so many things أبزي حواوي سوم كزاربو لزفتنو زلو and we will try to address them one by one. Sonic missiles, most of them fired from Tu-95 jets that took off somewhere near the Caspian Sea. Commentators are noting, though, that apparently Russia did not use its Engels air base, which is near the town of Saratov, which they often use for the fighter jets taking off to launch these missiles. And the Ukrainians think that's thanks to their sustained campaign of strikes against that air base that they hope that they've put it out of action, at least for the time being. But of جنتايو أتي رشات قبر متقعتي بفلاي كمز بمسائلات كون كله أبتح تغرد سيطة كوريو معناته أتي تندنسي وين تكون تانريو المانتايو بفلاي تاب كتماتات أبتح تغرد سيطة قبر متقعتنا رشا كم قبر متسخوين ترايد مت يوكرين أبتي مينلاند رشا زخون يكون متقعت كتقبر كلا بعز فناتو دما رشا أبتي كتماتاتنا يوكرين تريد زخون متقعت تقبر إزي بزح جزء زرعنا زخون أنت تجيرو أزفناتو قبر ملتي أبتن كتماتات تقبر أتزعبي كوينات جن أتقند كوينات جن أبتك أدنى جنبار يزلو so what is happening أبتك أدنى جنبار معناته يوكرين زعبك أدنى جنبار مزراب قدي فوميم because there's nothing to talk about بوغن يوكرين كرهلو زقبروا نقر سلزي بلهم التونكو أب هيدلاينز متزلو بزينات متزلو أو اشتراشان تاجيرهم أبتكورس كزبال تاجيرهم تدي كوينو أبتمين فرونت زبحال أبتقدمي قدامي جنبارات نيتسفح كيلومتر رجوا جوزلو بوغن يوكرين أبزو قدايزي انت مجي أبزينا يوصلو يهدملو شقري قاتماملو أبحدا قالو ترايا. Now let's go to shift to that one. Forces are making a push to capture key Ukrainian towns in Donbass ahead of Donald Trump's return to the White House. Fierce fighting has been taking place on the battlefield, with both sides stepping up the offensive. Russian forces have reportedly taken control of 2 settlements in the past day. It also claims to have carried out strikes on Ukrainian ammunition depots, electronic warfare base stations, artillery and other targets. جي انتاينا نرزالنا يوكرين أبتي مبرعاو جنبار أريدهم لزلو رشان خيتم كساغاز ويون سجمتن خيت وسز جبرو زلو أبو تطون خبلون بزهم ترزلو رشاجن ملو حيلا مبزحت جزء أبتي ناي قدم جنبار زولا بتكوينات أويا كتتوكرت في تنزل مخنياتو اتكال جبر ملسيات جبرو لزلا أمبر أتوكرناتهم أبتكوينات دي زلو يوكرين مريتنا جزاتنا كلام مالسينا هو غلو راشا دما مليسا دفيا كابت كبابيا زلو ناي يوكرين حيلي كتر حقيات دل زلا زلزي كوينات دماون حما كوينات المخاني زنقر أتوم كنت أسفاز الله بزوان زدما دونالد ترامب انتهي قبريو متيلو زغونا نقر كقبر كم زي كل ردو كوين الله بزوان زي سلزي ولتك شدش تورح دي كوز دلو 100 معالت دي كوز دلو عمل دي كوز دلو
تحت حجي كندي وصل لي زلو دونالد ترامب تحسابه نختبر 14 ساعات زبل زنبره زبحال زنبره زربا سبيور بروباغندا ينيرو اب 14 ساعات كيقبرو زخل نجر كم زي اللي ردونا خونا متيله سو بت اتليست تي زلو تبقسو اتريرو بز كوينات زتتوكم بلين دهريلو عالم حدا عب نجر صبو كم زغبر لاي كفلت مخنيات سكينات زي ناب كالم حدغا ناب منقوم تراي زي كون ناب كالت عالم حدغا فتر زخل مخانو سلازي من زياده سكات بويو تي عالم سما زلو Russian air defense forces claiming to have intercepted American-made ATACMS, British-made Storm Shadow missiles, HIMARS rockets, hundreds of drones. On the same day, in fact, the General Staff of the Ukrainian Armed Forces reported that as of Tuesday, its forces had engaged in dozens of fights with Russians in the frontline areas. The most intense fighting is said to be taking place in Pokrovsk, a key Ukrainian stronghold. Pokrovsk is located in Donetsk, and the Russians have their eyes on it. For months, Russian troops have tried to encircle Pokrovsk. It's also the latest Ukrainian city caught in the death grip of Russian forces. Now, according to war monitors, the Russians are planning to cut off land supply routes to Pokrovsk to force Ukrainian troops to retreat. أنت كابزن كتماتات دارجا رجزني مع تسميت اللي ارتكبابتي بوكروفسك زبها الكتما كلت يوم وجناتهم يوكرين نزيا بفتش ما ينقدفينا قبل كله راشا ما نجدن نزيا بوتازيا كان حزال لنا ببال ابتكبابتي زجبر زلو كينات فلو يقص زلو كيناتيو نجي اتكبابتي يوكرين بتعمي قداسي سلمتاي حدا نايت لوجيستكس هابيو كالاي دما كسل زي كولد بحال ابوي زلو اتي اصوار دفريلو كل تي اندستريز تقمو زلو بكسالي انفايرمنت بكلا غلملا زي اوروبا بكلا غيركم دغلو دبل حسوتي كوينات نبعل بكلاي كوينات كنت اتوكم بلاي تريمنيخا كل زنا كلايميت تشينج دو ناي غلبل نابلنا بافريكا مالحسون زورورو لزنبرو حسوتي كلايميت زغد سوم يرتزون كاب كوينات نلعل بكلاي يلا كوينات تزخف بكلاي اتزخفه كان مودادرتون يبلو اغراب زقالصل مريت زقالصل تكي يخون حماق كيميكالات تتقملو كل حماق زلو بعصفن عصفتاتن زفطر تلو كينات توكبل جنيرو بخوير انا افريقاويان نداد خيتقمو كم زخيتقمو 10 غزي مالحسم تصريبهم بالكبلون ريمينا كينات تطون خبل جنكو غاير انا سلازي كلايمت زلوز نبرو مقشش مخانو درو بس بتكبارم يخاطفل بافهم ذي كون تكبارم يخاطر زلك እጂ እቲ ኩናት እቲ ኣብዚ ፖክሮቭስክ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ታናይ መወዳእታ ታክቲክ ዘላ ራሻ ምክንያቱ ዩክሬን ካብ ክወፁ ብፍፁም ከም ዘይክእሉ ክንደይ ግዜ ክንወፅእ ኣለና ኢሎም እምነት ፕሬዚደንት ምውፃእ የለን ኢሉ ወታደራውያን ኮማንደርስ ነፍሲ ቅትለታዊ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ግን ፖለቲካዊ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ድማ ትፍልልይ ዘሎ ፖለቲካዊ ስጉምትን ወታደራዊ ስጉምትን ፍልልይ ኣለዎ እዩ ወታደራዊ ስጉምቲ ዘዋፅኣካ ሪኢኻ ኢኻ ትገብሮ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ግን ብስምዒት ኣብ ስምዒት ስለ ዝምርኮስ ኣብ ፖለቲካ ስዕረት ከጋጥመና ስለ ዝኾነ ክፀንሕ ኣለካ እዚ ማለት ናይ ሞት ፍርዲ እየ ዝብልሃኒ ወታደራውያን ሓለፍቲ ኣየዋፅን እዚ ኩናት እንድሕር ኢሎሞ እቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ፅንሑ እንድሕር ኢሎሞ ማለት ንሞት ፈሪዶሞም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ውሳነ ሞት ስለ ዘለዎ ወይ ጥፍኣት ስለ ዘለዎ እዮም እቶም ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣዚዞም ዘለዉ በዚ ኮይኑ በቲ ኩናት ይቕፅል ኣላ ኣብቲ ቦታቲ ሕጂ ራሻ ክበትክዎም ብካል መንገዲ ምክንያት ካብቲ ቦታቲ ከምዘይወፁ ስለ ዝፈለጡ ከብዎምን ክበትክዎምን እዩ ዘሎ እቲ ሌተስት ስትራቴጂ ናይ ራሻ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተሶም ወልሲ እንታይ ክኸውን እያ መወዳእታ እቲ ኩነታት ናይ እዚኦም ትራጀዲ በቃ ከምዚ ዓይነት ትራጀዲ የለን ኣዝዩ ሕማቅ ኩናት እዩ ዝግበር ዘሎ ንመፅሓፍቲ ናይ ታሪክ ንገዝፎት ክበድናቱ You see, Russian advances in Pokrovsk will significantly worsen the situation for Ukrainian forces. It will complicate logistics and hinder the ability of Ukrainian forces to resupply and redeploy troops. The capture of Pokrovsk would enable Russian forces to advance towards the administrative border between Donetsk and Dnipropetrovsk. More importantly, the loss of Pokrovsk would open the doors to one of Russia's main war goals, that is the capture of the Donbas region, and the rate at which Russia has made territorial gains in Donetsk, despite a surge in Western military aid for Ukraine, raises concerns about a potential... ሕጂ እቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከም ዝሪኦ ዘለና ብፍላይ እቲ ዶንባስ ዝበሃል ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ክርክር ካልእ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ካልእ ብዙሕ ቪድዮታት ገሊፀ እቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ፀጋታት ስለ ዘለዎ እውን
ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝኩሉ ገንዘብ ዝኸሰርዎ ነዚ ቦታታት ዝንመሓዝ ስለ ዝኾነ እምበር ዩክሬን ጠጠው ክብል ስለ ዝደለይዎ ገለ ኮነ ዩክሬን ካልእ ወሰኑ ነይሮም ግን እዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ኤውሮፓ ድማ ዝኩሉ ቢልዮናት ዝኸፈልዎ ኣሜሪካ ዝኩሉ ቢልዮናት ዝኸፈልዎ ተቐንዲ ማዕድናት ስለ ዘሎ ነዚ ግድን ክንሕዞ ኣለና ስለ ዝኾነ እዩ ንዩክሬን ንሞት ፍሪዶሞም ዘለዎም ስ ፕሪቲ ማች ሕጂ ካልእ ዓውደ ኩናት ካሎ እቲ ዝገደደ ኩናት ድማ ክኸውን ዝኽእል ዝረአይዎ ሕጂ Is stepping up its response to what it sees as an increasing threat to vital infrastructure in the Baltic Sea. The military alliance is launching a new mission to protect undersea cables after a spate of alleged attacks by Russia's so-called shadow fleet. Finland has detained one tanker suspected of involvement, as DW's Terry Schultz reports now from Helsinki. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤውሮፓ ኣብዚ ባልቲክ ሲ እቲ underwater sea cables ናይ ኢንተርኔት እዩ ናይ ኮሚኒኬሽን ገመዳት ይብተኹ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ There is no clear evidence Russia ትገብሮ ከም ዘላ but Europa Russia ከም ትገብሮ ዘላ ገይሩ ውሳነታት ትወስድ ዘሎ and this is another way ዘሕዝን ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን again NATO ምስ Russia confrontation ኣብቲ Baltic Sea እውን ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ መዋፅኦ ናይ ራሽያ እዩ ነይሩ ነዳድናታ በዚ ጌራ ብዙሕ እያ ተውፅእ ነይራ ሕጂ እውን ተውፅእ ኣላ ግን ብዙሕ ሽግር እዮም ዝፈጥሩላ ዘለዉ ኣነ ዝፈርህ ካብ ናይ ዩክሬን ኩናት ንላዕሊ ኒኩለር ንክጥቀም ክግድዳ ዝኽእል እዚ ኣብ ባልቲክ ሲ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ዝፈታትንዋ ዘለዉ ኤውሮፓ ማለት እዩ ኣብዚ ዝፈታትኑ ዘለዉ ድማ ፊንላንድ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ስዊድን እውን ኣሎ ዴንማርክ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ብታሕቲ ድማ እተን ባልቲክ ዝበሃላ ኤስቶኒያ ላትቪያ ፖላንድ ገለ እዚኣቶም ኩላቶም ኣብቲ ቦታ እቲ መዓት መሰናክላት እዮም ንራሽያ ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ራሽያ ነዳዲ ማለት ኦክሲጅን ናቶም እዩ ቁጠባናቶም ኣብኡ ዝምርኮስ ስለዚ ንሓደ ሰብ ትንፋሱ ክትዓጦ ተጀሚርካ ስጉምቲ ቆዘልካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስጉምቲ ክወስድ ዓቕሚ ዘለዎ ተኮይኑ ድማ ስለዚ ሓደ ካብዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝግበር ዘሎ ብኔቶ እቲ ናይ ዩክሬን ይሞቶም ስለ ዘሎ ካልእ መንገዲ ንምንዳይ እየ ዝብሎ ኣነ it's going to be very very difficult and ካልእ ዝገደደ situation ክፈጠር ዝኽእል እዩ by the way ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናብ ኔቶ ረኪባታ እያ ኣሜሪካ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓልፍ 4 ዓመት ጥራይ ዘለዎ ስለዚ ታይም ካልኩሌት ገይሮም ዘለዉ እዚ ስትራቴጂ ናይቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ እዮም እዚ ክሰምዓና ዘይክእል ጋኔን ስለ ዝኾነ ንዑ ብዝተኻለና መጠን ነቲ ከውርዶ ዝኽእል ዕንወት እናተቆፃፀርና ከይዲና ነዘን ዝመፃ ዘለዋ 4 ዓመት ግን ኔቶ እዩ ክመርሖ ነቲ ኩናት ኢሎም ኣለዉ ኔቶ ማለት ድማ ኔቶ ድማ ንኤውሮፓ ክዝውሮ እዩ ስለዚ ኔቶ ስለ ዝውሮ ንኤውሮፓ እቲ ኩናት ን4 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ መስርሕ ናይ ዩክሬን ኔቶ ንኤውሮፓ ሕብረትን እዮም ክዝውርዎ ክሳብ ንዕዖም ዝብቺ ፕሬዚደንት ዘምፁ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት እንዲመፅዎም ዘሎ ካብ ፕላኖም ወፃኢ እንድዩ ከማላ ሃሪስ እዮም ደልዮም ነይሮም ንሶም ስለዚ ኣይሰለጦምን ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዝለየሎም ገለ ነገር ክገብሩ እዮም እቲ ፕላን ከምዚ እዩ ፕሬዚደንት ይመፅእ ይኸይድ they don't have a plan they always have ሕጂ ባይደን ክሳብ ላስት ሚኒት ኩሉ እቲ ዕላማታቶም ይትገብረሎም ዘሎ እገዳታት ይኹን ካልእ ፀገማት ይኹን ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክጥቀምሉ እዮም ንትራምፕ ንባይደን ማለት እዩ ትራምፕ ድማ ኮምፕሊት ኣይሰምዓኩምን እንድሕር ኢሎም ከም ኣማኸርቲ ኮይኖም ዝኣትዉ ኣብኡ ከሽክዕዎን ከታልልዎን ብዙሕ ክፍትን እዮም ብዙሕ ግዜ ከባኽንሉ ክፍትን እዮም ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓመታት ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን መዓት ብድርታት ከጋጥሞ እዩ ስለዚ ክሪኦ ኢና ግን this is also another lesson ታሪክ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀም ስለ ንርኢ ዘለና ዓብዪ መምሃርነት በውን ኮይኑ ዘሎ There's just been a sea change in the way NATO plans to handle suspected sabotage of critical infrastructure. The alliance will not accept that. NATO leaders are underscoring their loss of patience for malign maritime activities by deciding at a quickly called mini-summit to send ships, drones, and other hard power resources to the Baltic Sea in a new operation called Baltic Sentry. That we fight back, that we are able to see what is happening and then take the next steps to make sure that it doesn't happen again. And our adversaries should know this. The rapid shift So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኔቶ ፍሉይ ሰራዊት ክሰድድ ይዳሎ ከም ዘሎ ኦልሬዲ ኣበጊሱ እውን ከም ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መልክዓት ናይቲ ኩናት ይቀያየር ከም ዘሎን ኔቶ ድማ መመሊሱ ነቲ ናይ ኩናት መንፈስ ከም ዝሕይል ይገብሮ ኣሎ ስለምንታይ ሓደ ትኳን ኣፅዋር ዝሸይጥ ኮይኑ ብመሸጣ ናይ ኣፅዋር ዝነብር ተኮይኑ ግድን ውግእ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ኔቶ ድማ መሳርሒ መጋበርያ ናይ መን እዩ ናይቶም ኣፅዋር ደፍሪ ካምፓኒታት እዮም ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተጠው እንድሕር ኢሉ ናይ ቢልዮናት ቢዝነሶም ኣብ ሓንቲ ለይቲ ተጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ
and guess what, they will not allow this. This is a disaster by all accounts. كم زعينا disaster كقات ما يكفلون يوم تمنع أسعار الشوط كامباين تا بتي ناي إسرائيل إن كبابي أنزلوا تطوق بلي بالله بزنا يوكرين سود انت لهم انت بيزنس قال كلهم يسوي مع بيزنس يزلهم ستيل معناته أمريكا مخازنة ودي الله تعالى ثقرات أوروبا تجوزيهم أخول بيزنس مالهم قل أخول هيكون النسو كوينات تلو ترايت خبره واقع ديسكاشنز دي اللي ديسكاونت سايت حتى قليت حتى بقى مع تحبت تقولوا جزء سي كن كم دري لنا كم تي زبهال زلوا يكونن تكونتات بچم ناتو سراويتون وتدراو عقمناتون أبت بالتكسي كحيل مخاني نقرالو. The NATO stance comes after Finnish authorities took unprecedented actions on Christmas Day, boarding and seizing the Eagle-S tanker, which was mysteriously missing an anchor after several undersea cables between Finland and Estonia were cut. It was the third time in just over a year that a vessel linked to Russia's oil trade allegedly staged such an attack in Nordic waters. On previous occasions, the ship got away. For the first time, we see that finally we are not only talking, but also we are having some action. The Eagle-S crew is being interrogated about its activities and who may have given instructions to drop and drag an anchor. During the investigation as to whether the Eagle-S is responsible for damaging those cables between Finland and So أبزجي نتر كينا حبريتان كب رشا نزي ما يزلو كيبلس أي قبرتهم كفلاي كلني أي كد قبريت خلني أي تعلوني أي لك قطع علي كلني. Russia are a very big country and نتسألاتهم من الدخان كل عينة تاكتيك تقام زخليهم. سلزي أبز كنا تزي رشا قد قبريت خلني يا أوروبا يومكم زينو we cannot say that. انتهي زبل زلو خانة. كل تزقبر زلو نتي زلو رسني نتي زلو تسقم يبقى خم زلو ترى. This is the only thing clear معنا. مع دقينا نريو من غيره أي قبروني هنا أبو يلا كنفلتين خلينا. بتقوين بتقول تكون تاتك ساكن داي مع زناتنا غيره نار سنة يخيد كم زلو. Estonia, inspectors found such severe safety deficiencies on board the ship, they say that's another reason it has to remain detained here in this harbor north of Helsinki. That's another hazard of these shadow fleet vessels. They are taking environmental possibility bond in our seas. So we should deal with every possibility that the law allows us. What the law allows is an important question, but one the Finns didn't leave to chance, says hybrid warfare expert Jukka Savolainen. We have been studying the subject and we have been finding new grounds for... So, أوروبا مس رشا زلوا ناتو أوروبا مس ناتو مس رشا زلوا كنا كم معلتنا معلتي ناقلنا نخافني غير له زي أجيك نريو زلنا أكل نايتي عبي سئلي كون نورمال بينو قريس كاتراي تريه كونن نابنا let's see here أبزي بعبيون تناينيتو قداي كريه كن كلالنا تناي راشا كنتات نيتو كم حدا أجندة يزتقمام زلوا أبزي سمعج. We are now is absolutely not enough. When you look what Russia is producing now in 3 months, it's what the whole of NATO is producing from Los Angeles up to Ankara. هجي التناي راشا قداي كم أجندة تقييم ناتو نتي وتهدرا باجت ناتو كاب 10% ناب 5% نا جي دي بي أنا يوروبا كعبية يزفتن زلوا سلازي again they need an agenda نزل قبر تقينهم راشا سقعت فترة كم زل لازول to some extent بعلمهم كقبروا زغلس أجماعات مهانم فتفلت لكم ما راح يوروبا أبكينات جنزب كوتو سلازي اللي زلوا سلازي باللومون تجددهم مالك مجددهم كنتايو بعد حساباتاج تكبروا أمريكا بقلع حيلتها جرا كم نرى شامسيلا نتشجرات فترة لهم على شجرس لد فترة لهم زلوا مع فريهم زيد اللي ونقدر نخوض بيجددوا معلو سلزي ميت راشا تقبروا زلال كخد زراعي تخليها أمريكا نتك عند من جنا يكون طبعا جرمن زخونة بايبلاين نعو كتحرم من دحر خيلا نزك حالنا إنترنت قال بلد هذا تغينا دي تقطعوا ما مليشان فرهن خصم معهم سكعت نخصم معهم ما جنزب ينفسن نقبروا تنكام بايتات ناسوار كاو سلز ربحة شو بقيرهم كقبروا يقول يمزي لذي تي إنسنتيف زلوا مخنيات وين كابز قد دايز ربح مني هذا زخونة نقدر كم زعين السابتاج وين حما نقدر كجبر كله توم كيلاتات زيت كملوا قام قالوا تايم زلوا من كجبر يخل أعمل لهم دي راشا جاي كجبر تخل يس أعمل له راشا تعال كمان أعمل له أمريكا زبالة له من كجبر يدلي عم خلوا زلوا جن دلي زلوا هامني دلي زلوا راشا كجبر تدلي يس راشا هم كجبر تخلها بل أمريكا هم كجبر تخلها إنسنتيف على أمريكا لذي من مليسا أوروبا أنا باكت سجع زلوا تهوافات تناي كنا دماب فلاي من مليسا ما أصوار نفوجزون خد قدرهم ترخين كا
كتفرهم كتكلا لك كتسقات كم سمعهم رعد خم سمعهم كتجبر لك شعوتهم بوليتيكينيات كله تسقمتي ولا أنت قربهم يقول سقات سلول سمعهم زلوا جبروا يقول يوم سازي and we see this أبي روباتي زخية زلوا بوليتيكينيات زوج زلوا سقمت مرجعات كتري غلها clearly مزين إحنا نلو زلنا زت حاز نجارات الله كم زتيور تراي كنا sorry now let's go to this one أبدي أحنتك أسمعكم دليل as though Ukraine is going to be able to move forward, or they're going to get some type of win, which I think you and I talked about this a long time ago, that like there was no way that Ukraine was going to be able to win anyway, and the U.S. government was trying to find a way to cripple Russia. You mentioned NATO, and that is something I want to discuss as well. There have been many talks. I mean, I attended a protest that said to, dismantle NATO. NATO's got to go. What happens to NATO if like after this, because this is something that has been in place for quite some time. And how do you think other countries in the West will feel about that? It's a very good question. NATO زبحال تقدم بحبوا كوين يسرحوا بزح جزء أب سبوت لايت دايمت جن بدحر مجارجة سرح زي سالت نبريم وداينا يوكرين ناتو أما كلا يستيج كم زمتن قالع كم زوجن قداياتهم كنتاتهم كله كم زرن جيرو ملو تزيزي بتاع ما قداسي عبزوان زي أبستفل عليها قرات سلفنا تجبر ناتو زبحال كتفك خلاله حارة كوينات زمنشو ودبس لزغونه زبل كامبين ويزرباتات نا عبيه غير له نيتو انتي كقات ما يخل خونز كوينات بزغونه يخل من قدي تزازي من زبل نيتو كعل زغل حيل كويل لان نديك انتي كقات ما يخل انتي مساينا نيتو. Well, let's start with what happened to NATO. With the collapse of the Soviet Union, the end of the Cold War, NATO lost its reason to exist. There was literally no reason for NATO to continue, but the United States used it as a vehicle to solidify American control not only over Western Europe, but the newly independent Eastern Europe. We wanted to expand NATO to bring these nations under our wing to prevent Russia from using its past historical relationships to continue to impose its will on these nations as part of Russia's so-called near abroad. We wanted to weaken Russia, and we weakened Russia by taking away its former مجمريا بزعبا نيتو كنزارب تحرقنا نيتو نمنتايو تفتيرو نزبل مجنزابي دلي بعبيو تعلامة تحرك على كنات علم ني كقاطم زقل كناتات نراشا نمكات حبر السوفيت نمكات حبر السوفيت أزي حيال سلزنا برت أبتك على كنات علمون بساب برلين أتيو زاد حنوم ني جرمن كابنات زاد حنا من نيرو أمريكا يكونت بهوليوود جيروم ينبيلا جيروم صريحة من ساتهم عصرت تات فيلم تاد مقارن براشا تا عندي ني نازني هتلر كم زود دغز برت so إذا مسكونة تناي راشا حيل سلزري وزن برو فريد عالم زبال مالتيو نيتو زبال أمريكا بينا زغونة سلزي تواجع صحات هجرات جرا كتكسل جميرة تزي ناي نيتو صرح مع سود جيب لهم عشان شاتمت تسعة حبر السوفيت مسودة وديله نيتو أتم من تتيا تتوقع بالنيرويلو الأمانات نحبر السوفيت مسعاري نيريو أمريكا كاوت تكيما نا أمريكا هجمني ويون جبتان عمل الجبتي لهم نعونة تصرحتين متكام نيتو كم زد يوم جيروم كم زغلصل جيرومو كم زغلصل دما حبر السوفيت لزودقت بزلع على confidence عقات بزي بلو دليت خجبر كم زغل كوينهم زغلصل جيرو سلازي كابتي استفتروا له purpose كابتي استفتروا له مغنيات وضعي تسرح زول تكاليهم زبلوه so the purpose not to كل ولو زغل العامة زسجرة ودبيهم زبلوه allies and such. That was what NATO expansion was about. NATO also became a tool of not just European power, but in Europe. NATO was supposed to be about protecting Europe, but it became a tool for expanding European power. And they did that two ways. One was to get involved in cleaning up the historical mistakes of Europe, the Balkans, Yugoslavia. NATO was heavily involved in the dismemberment of Yugoslavia and the imposition of European will over the Balkan nations. And we saw that manifest itself in 1999, where this defensive alliance, NATO, engaged in an offensive war of aggression against the European nation, Serbia. A lot of people forget. So, كابتسان هذا جميرو تي نيتو زبحال كالم الأخته كال علامة حزمات يسلمة نتنا أوروبا دليتات نتنا أمريكا دليتات ما تكبر قوين ماتيو سلازي ديفنس الله ينستبهلو نمكل خال تبهلو استجبره offensive ناقونه ويون نمتك عتي مسار هنا قونا ماتيو أتي وجهت ناتو دما أب يوغوسلافيا تبال زنبرت حجر أب تبال بالكان زرانا يوم بزي زخونة يخون مغنيات أبشن شاتم من تسعة شاتم نتا يوغوسلافيا تبال
ጨፍጭፉ نتهاجر كم تبتاتن زجبره حيل نيرو مالتي سلازي أنا مجمريا الزربازي أبي ربع كسر ربع دليوني قداينا نيتو كزهر ربع دليوني نيتو زبهر انترفع ما صبغ تاريخ زي بلي جن نتحمقناتو نحبو كم حدا ناي ملاختي ودب غيرهم كقلصوا ميديا بزوج زي هات سمع so again حقا كم زي غيرات وتزلا نتحقق نسمعن كنفلت إن ما قداسي Forgotten that. NATO bombed a European capital. NATO bombed a European capital. That tells you that NATO is fundamentally broken. Fundamentally broken. And then NATO went on in 2011 and carried out a war of aggression against Libya to overthrow a regime in Libya that's led to absolute disaster there. NATO helped facilitate 20 years of incompetence in Afghanistan. And that was the overextension of NATO. And it proved that NATO wasn't what NATO thought it was. See, NATO thought it was a partner of the United States, especially after 9/11 when NATO was pressured. Everybody says NATO stood up and invoked Article 5. No, the United States pressured NATO into invoking Article 5 because we needed the political, the looks, the optics of NATO coming to us. We were under attack. But what was NATO's Article 5 commitment? They brought so እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኔቶ ዝበሃል ካብቲ ዝግብኦ ዕላማታት ወፃኢ ብዙሕ ሓደጋታት ዝፈጠረ ትካል ምዃኑ ፅቡቅ ጌርካ ምግንዛብ የድሊ ንዓና ንኣፍሪካውያን ተቐዳማይ ትንክፈና እንተሎ ኣብ ናይ ገዳፊ ምውዳቕ ናይ ሊብያ ንገዳፊ ንምውዳቕ ከም ሕሱም ዝተሳተፈ ትካል እንተነይሩ እዚ ኔቶ ዝበሃል እዩ ጄትስ ናቱ ተንስአን እየን ነቲ ናይ ገዳፊ ቃልሲ ወይ እውን ነፍሱ ከም ዘይከላኸል ዝገበርዎ ሰብ እዮም ንገዳፊ ንክወድቕ ዝገበሩ ተጓይዮም ዝተቃለሱ እንተለዉ ኔቶ እዩ ነይሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን እንትኾነ ንኣሜሪካ ደጊፉ ሰፕተምበር 11 ዝተሃረመ 2001 ኦኬ ግብረ መልሲ ክንፍትን ኢና ምስ በሉ ኣሜሪካ ሓገዝ ስለ ዘድልያ ነቲ ኔቶ ኣርቲክል 5 ህረሙ ኣብቲ ኣርቲክል 5 ማለት ንሓንቲ ዝተሃረመ ንኩሉ ከም ዝሃረመ ኩሉ ክካተት ኣለዎ ዝብል ሕጊ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ንዓተ ተቂሞም ኤሮጳ ብምሉእ ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢራቅ ኣብቲ ጉዳያት እቲ ብምሉእ ከም ዝሳተፍ ገይሮም እቲ ኔቶ ኣብ መወዳእታ ድማ ስዕረቱ ተገልቢቡ ኣብ 2022 ካብ ኣፍጋኒስታን ምስ ኣሜሪካ ሃዲሙ ወፂኡ ማለት ስለዚ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ኔቶ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዝደልየቶ ትእትዎ ኣብ ዘይትደልዮ ድማ ትጉሕፎ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን እጂ እውን ኣብ ናይ ራሻ ዘድልዮም ዕላማታት ብዙሕ ሓሪሞም ዘለዉ እዮም በቲ ኔቶን በቲ ኤሮጳን ተጠቂሞም ዳትስ ዋይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ክውድኦ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኔቶ እውን ክንወፅእ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ኔቶ ስራሕ እውን ፅቡቅ ጌሩ እዩ ዝፈልጦ ብጀካ ናይ ኩናት መጋበርያ ካልእ ፅቡቅ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ውድብ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ከፍርሶ ዝኽእል ነገር ከዓ ኣይኮነን እዚ ምክንያቱ 4 ዓመት ስልጣን እየን ዘለዎ ኣብተን 4 ዓመት ክገብሮ ዝኽእል ነተን 4 ዓመት ጥራየን ዝውክላ ድሕሪኡ ዝመፅእ ካልእ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ እዛ ወርስ ኬስ ሲናርዮ ን4 ዓመት እዮም ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ክቕፅሉ ዝኽእሉ ድሕሪ 4 ዓመት ባይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካልእ መራሒ ከምፁ ክፍትን እዮም 4 ዓመት ዘይኮነ 4 ዓመት ከማ ንሕና ብዝሕና ነግሮ ዘለና ብዙሕ ዘረባታት ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ክጋጥሞ ከም ዝኽእል እውን ይዝረብ ኣሎ ክቕተል ከም ዝኽእል እውን ዛረብ ብዙሕ ሓበሬታታት እዩ ዝወፅእ 10 ግዜ ነቲ ብዛዕባኡ ዝበሃል ነገራት ጥራይ ንዑር ኢና ክንዛረብ ስለ ዘይንደሊ ሕጂ እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ በዚኻ ትሪብ ዝረኣዮ ሕጂ The cabinet has approved plans to authorize the military to shoot down any drones deemed to be suspicious. And this follows numerous drone sightings over critical military and industrial sites. Investigators believe they could be collecting information for possible acts of sabotage or terrorism. And Russia is the prime suspect. Again, June Russia. German dema استفلا درونات نسل ليازة كما أبتعد تتراين كرما خمسة لون مجلسنا جرمن كم حاجة كتاتاتو إذا اللي كم زلوا سخانتايو أكلن هجرة زر زلوا بدرونات بزح سلياي كبر كم زلوا سلزي زخونة زترتر الدرون تمسكا نوع مهرامت رايو زبل زربالو أتي ناي درون علم أي بحكي ناخب هذا زمت زلوا I really worry زي نجارات زي أبعال أفريقيا كجزوه هم زغلي رداني كجزوه هم زغلي زي حدش نجار يكونن هذا غلطة أنا بنت أنا كم سجاد سمعنا مالتي إثيوبيا كم ساعات بزوج جزيم أبتسل لي عمر ببات كنت كمول هم زغلو سرايتنا يرترابين على أبي على أنت عينة على قلمله أرها قبلهم أبسماي كوينو كم مكسل زغلن سلتات كبوم زغلن قلمله هاتن كنت كم يغلو كور شعبيهم كنت كمالو زغل تكنولوجي جن I think شعبي أنا زتات كي تتكلم كلام من قطع بتي نورمال من قطعات ناتون قليل يكونن جن نوتهم كالو الدخومات هاي تات جن الدل كبوم زغل مسرح كم زغلين عن رزالنا الذي drone is going to be
ነቲ ኣነባብራ ብፍላይ ንዓውደ ኩናት ድሮን ክቀይሮ ከም ዝኾነ ጥራይ ክርዳእና ኣሎ ቀይርዎ ድሮ ኣብ ራሽያን ዩክሬን ንሪኦ ኣለና ብዘይ ድሮን እቲ ኩናት ክሳዕ ክንዲዚ ኣይመቐፀለ ነይሩ ንኣብነት ዩክሬን ኣብ ዝዋን ሰራዊት ወዲኦም ኣለዉ ንብል ኣለና ስለምንታይ እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ they have a lot of drones ብብዝሒ ድሮናት ዝተገዝአን ዝተሰርሐን መዓት ድሮናት እዩ ትመፅኦም ዘሎ እቲ ድሮናት ድማ ንራሽያ ፈልከት ከም ዘይብሉ እዩ ዝገብሮም ሰራዊት ፍፁም ክንቀሳቀስ ከም ዘይክእል ሓፍ እንድሕሪ ኢሉ ኣማኢት ድሮናት ይሰዱ እንደን ይሞታ ይሞታ ይቃፀላ ይቃፀላ ነቲ ሰራዊት ከም ዘይንቀሳቀስ ይገብሩ ስለዚ ተራ ናይ ድሮናት ዓብይ ክኸውን ኣብዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝመፅእ ዘሎ ዓውደ ኩናት ስለዚ እዚ ሓደ መልክዕ ክኸውን ከሎ ስለያ ድማ ከምዚ ስለያ ኣብ ዝኾነ ሰንሲቲቭ ቦታ እቲ ቴክኖሎጂ ናይቶም ድሮናት ናማዕበለ ይኸይ ስለ ዘሎ ካብ ርሕቀት እውን ነገራት ናይ ምስኣል ቪድዮ ናይ ምቕዳሕ ኩሉ ነገር ሰንሲቲቭ ሓበሬታታት እውን ናይ ምውፃእ ቦታታት ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሱሳይዳል ቦምብስ ኣለዉ ከምዚ ንዑ ቦምብ ይሰቕልሉ ኒን እናበለ መፅኡ ኣብቲ ኣገዳሲ ዕላማ መፅኡ ይፍንጀር ማለት እዩ ነቲ ቦታ ድማ ሓዊ ከምዚ ቃፀል ገብሮ ስለዚ እዚታት ወላ ናይ ኤውሮጳ ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ኣሎ ማለት እዩ The sightings have been many. The latest, 10 drones were seen flying over this military airfield in Manching, southern Germany on Sunday evening. The pilots of the drones could not be found. Similar drone flights in Manching and a nearby military facility were already recorded in December. As were drone flights over the US Air Force bases in Ramstein and Spangdahlem in western Germany. Unidentified drones were also spotted flying over the facilities of arms producer Rheinmetall and chemical company BASF. Investigators think the drone flights aim to record illegal images and to spy on industrial infrastructure and crucial military facilities. So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ድሮናት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣብቲ ኤርቤዝ ናይ ኣሜሪካ ተራዩ ከም ዝነበረ ኣብቲ ኤሮፓ ድማ ኣብቲ ራምሽታይን ዝበሃል ድዩ ኣብ ካልእ እቲ ናይ BASF ዝበሃል ናይ ኬሚካል ካምፓኒ ድዩ ኣገዳሲ ከምኡንቲ ራይን ሜታል ድዩ ዋላ ገለ ዝብልዎ ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒ እውን ኣሎ ኣብኡ እውን ብዙሕ ግዜ ከም ዝተረኣያ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ናይ መን እዩ ጥርጣራ ራሽያ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር they don't even know exactly መን ይሰድ ዘሎ ብኸመይ ይሰድ ዘሎ ብኸመይ ይግበር ኣሎ ዝፈልጦ ሰብ እውን የለን ስለዚ እቲ ፅልዋ ናይ ቴክኖሎጂ ፅልዋ ናይ ድሮናት ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ክሳዕ ክንደይ ክቕይሮ ከም ዝኽእል እዩ with the aim of planning possible acts of sabotage. The main suspect, Russia. So far, German security forces couldn't do much to stop the drone flights. The army is only allowed to force aircraft out of Germany's airspace, force them to land, or fire warning shots. Now, the German government wants to allow them to shoot down unmanned aircraft in dangerous situations. The military would be allowed to use surface-to-air defense systems or guided missiles shot from fighter jets. So, ብኸመይ ከተውድቖም ትኽእል ንዝብል እውን ካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ of course air defense system ክትጥቀም ትኮንካ it's a very expensive one but እንታይ ምርጫ ኣለካ ናይ 5,000 ናይ 10,000 ድሮን ክትሃርብ ናይ ሚልዮናት ሚሳይል ትጥቀም ማለት እዩ ግን ምርጫ እውን የለን እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ይቕይሮ ቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ሳቶም ኣጢቖሞ ዘለዉ ናይ ሚልዮናት ዶላር ሚሳይላት ክትኩሳ ዝኽእላ ነፈርትን ከምኡ ድማ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እቲ ዝመፅእ ዘሎ ድሮናት ግን ንኣሽቱ ረቂቕ ብዋጋ ሕሱር ስለዚ ዋላ እውን እንተሃረምካያ እቲ ድሮን እስኻ ዲኻ ተዓዊትካ ዋላ እቲ በዓል ድሮን ተዓዊቱ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብክንደይ ክሰርሓ ይኽእል ብክንደይ ክገዛ ክእል እታ ድሮን ንስኻ ግን ብሚልዮናት ዝተገዛ ፅዋራት ድሕሪ ትጥቀመሉ ኣለኻ ልክዕ ነቲ ንኣሜሪካ ብሑቲ ዝገብርዎም ዘሎ ማለት እዩ ብ20,000 ብ15,000 ዝተሰርሐ ሚሳይላትን ድሮናት ተኪሶም ብ1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ዝዋጉ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝህረም ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ዋላ እንተሃረምካዮ ተዓዊትካ ዲኻ ከሲርካ ንስኻ ኢኻ ትኸስር መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ንኤሮፓን ኣሜሪካ መፅዎም ዘሎ ዳይሌማ ይብልዎ እዚ እዩ እቲ ዘለዎም ቴክኖሎጂ እቲ ዘለዎም ኣፅዋር እቲ ዘለዎም ሓይሊ ነቲ ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕውተካ ዝኽእል ኣይኮነን እንዳርስ by itself እዚ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ፀገምን ሽግርን እዩ but only in case of a threat of catastrophic damage or if lives are at risk. The measure still needs to be approved by the German parliament. Let's get more from our chief political editor, Michaela Kufner. Welcome, Michaela. Berlin seems to be taking this threat quite seriously. Yes, and this is really the latest indicator that Europe, that Germany is arriving in a new reality, in a reality where the threats are very concrete, where Germany simply does not know who sent these drones. But I just want to quote Carsten Breuer, the Inspector General of the German Armed Services, the Bundeswehr, who said in relation to those sea cables, he said, well, who else than Russia should it be? And
So again እቲ ቲዮሪ እንታይ ይብዝውን ሓደ ሓድሽ ከውንነት ኢና ንርኢ ዘለና ሓድሽ ዓብዪ ስጋት ክፈጠር ዝኽእል ሪያሊቲ ኩንነት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ መን ይሰዶ ኣሎ ካበይ ይመፅእ ኣሎ መን እዩ ዳይሬክት ዝገብሮ ዘሎ ክፍለጥ ኣይክእልን እዩ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ ራሻ ወፃኢ መን ይኸሞ ገብረልና ዝኽእል ዲስ ፒፕል አር ሪሊ ክሬዚ ማለት ካብ ራሻ ወፃኢ ኢልካ ጥራይ ንኩሉ ነገር ብገምጋም ናይ ራሻ ጥራይ መንደይቲ ቁጠባኻ ከም ዝርመስ ገብረካ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ፖለቲካል ኤሊት ዋላ እቲ ሚድያ ዝዛረበ ንበይኑ እዩ ራሽያ ንጀርመን እንታይ ጌራቶም እያ ክሳዕ ክንዲዚ ክፀልዋ ዝኽኣሉ ኣነ ይርዳእንን እዩ ግን ኣገይን this is a game sophisticated ዝኾነ ኩናት ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ሚድያ ዘለውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ክላስ ዘለውን ኣብ ልዕሊ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ፍልይ ዝበለ ጥልይ ዘለዎም ኣሜሪካ ድማ ከም መድሓኒት እዮም ዝርእዋ ካብዚያ ካሜራ እሊ ምስ በሉ ግን ዝብልዎ ፍሉጥ እዩ መን ዝያዳ ይፃወተሎም ኣሎ ደይ ነው ግን again it's a matter of ፖለቲካ ስለ ዝኾነ እዚ ነቲ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ The same applies to those drone sightings, and it really is politics catching up with reality. Boris Pistorius, the defense minister here in Germany, time and time again, last time around in December, warned that there is a hybrid war essentially effectively going on with Russia, and that is what Germany is bracing itself for. Beyond those 100 billion it earmarked instantly for its own armed services after that attack by Russia on Ukraine. Okay, so ካልእ ከዓ ከነሰብረሉ ዘለና እዚ ዝበሃል ዘሎ ድሮናትን ገለመለን እውን it's another form of ቴክኒክ እዩ እንታይ ገብር እቲ ወታደራዊ ክንፊ ኣብ ኣሜሪካ ዝልሙድ ተርእዮ እዩ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር እንድሕር ባጀት ክውሕዶ ጀሚሩ ክህብዎ ከም ዘይክእሉ ክግምት ጀሚሩ እንታይ ገብር ሽግር ይፈጥር ሽግር ከም ዘለዎ ፀገም ከም ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ድራማ ይፈጥር ብዝተፈላለየ መንገዲ መንግስቲ ኣሜሪካ ክፈልጦ ዘይክእል ረቂቕ ዝኾነ ድራማ ይፈጥር ሽዑ እቲ ህዝቢ ስግኣት ከም ዝስምዖ እቶም ፖለቲከኛታት ስግኣት ተሰሚዖም ሽዑ እቲ ባጀት ከም ዝውስኽ ይገብርዎ ኣብ ጀርመን እንታይ ደልዩ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ባጀት ናይቲ ሚኒስትሪ ናይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ብዙሕ ባጀት ይደልዩ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ግን ስለዘይብሉ ክባ ኣይክእልን እዩ ወይ እቶም ፖለቲከኛታት ክቡ ይክእሉን እዮም እንታይ ክፈጥሩሎም እጂ ኢማጂነሪ ዓበይቲ ፀገማት ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ዓበይቲ ሽግራት ዝመስሉ ስግኣት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ምስ ፈጠርካ እቲ ህዝቢ ሽዑ ምስ ተሰምዖ እምባርና ግድን ሰኪሪቲናትና ክሕይል ክኽእል ኣሎ ክብል እዮም ኤግዛክትሊ ሰብ እንተደይፈሪሁ ዓብ ውሳነ ክውስን ኣይክእልን እዩ ስለዚ so many games at different levels ዝፅወት ዘሎ ጌማት እዚ ሰብ ግን ኣስተውዒልካ ተረዲካዮ ምኻድ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ as the US prepares for a new chapter in its relationship with Russia, especially concerning Kyiv's NATO ambitions. Speaking to reporters at his annual press conference, Lavrov noted that Russia is waiting for the incoming administration to finalize its position on Ukraine. He stated that until Trump is inaugurated, all remarks remain preparatory as the focus shifts to the US president's first moves once he enters the Oval Office. So Russia, ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ምቁራፅ ናይቲ ኩናት ጠጠው ምባል ናይቲ ኩናት ገለመለ መፍትሒ ኩሉ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ስልጣን ከይመፅእ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ክንባይ እንደልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ምስ ኮነ እቲ ክግበር ዝኽእል this is everything ስለዚ ካብ ወፃኢ ሃንደ ኣብ መንጎ ክግበር ዝኽእል ኔጎሲዬሽንስ ወይ እውን ሓሳባት ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል Once U.S. President Donald Trump becomes president and formulates his final position on Ukrainian affairs, of course we will study it. Everything being said now is being said in preparation for the inauguration, in preparation for serious matters. As Donald Trump himself said, it's the preparation for entering office. He understands that first he needs to move into the Oval Office. While no formal meeting has been scheduled between Russian President Vladimir Putin and Trump, Lavrov emphasized that both ሕጂ እቲ ርክብ ናይዞም ክልቲኦም መራሕቲ ብዙሓት ሰባት ተስፋ ዝገብርዎ እንተሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፑቲንን ትራምፕን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎም እዚ ይቀራረብ ዘይኮነሲ ናይ ምዝርራብ ባህሪ ኣለዎም ክልቲኦም ድማ ንክዘራረቡ ድልውነት ዘለዎምን ኣብቲ ዝራኸብሉ ድማ ፅቡቅ ኣትሞስፌር ከም ዘለዎም ይዝንገር ከምዚ ዝፃልኡ እንድሕር ኮይኖም ዋላ ክዘራረቡ እናኽኣሉ ፐርሰናል ዝፃልኡ እንተኮይኖም ከቢድ እዩ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ንቤንያሚን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል እውን ኣይፈትዎን እዩ ዝበሃል ፐርሰናል ዘይትፈትዎ እንተኮይንካ እቲ ሰብ ከቢድ እዩ ምስ ዋላ ብመትከል ክሰርሕ ትኽእል እንተኮይንካ እቲ ስራሕ ግን ቀሊል ኣይከውን እዩ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኮሚሽን ኣይፈትዋን እዩ ሳውን ኣይትፈትዎን እያ
ስለዚህ it's going to be another drama ካብናቡ ማክሮን ናይ ፈረንሳን ናይ ናይ ጣልያን ሜሎኒ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፋተው እዮም ስለዚህ ፈትዎም ምስኦም ክራኸብ ይኽእል ምስ ፈረንሳ ሕጂ ኣይሰማምዐን እያ ብዙሕ ፖለቲካ ግን ምስ ማክሮን ካብ ፅቡቅ ብቅርራብ ስለ ዘሎ ፐርሰናሊ ነቲ ሽግሮም ንክፈትሑ ዕድል ረኽቡ እዮም ዋላ ምስ ናይ ቻይና ሕጂ ፐርሰናል ፅልኢ የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ባይ ዘ ወይ ናይ ቻይና ሓደ ካብቶም ዝፈትዎ መራሕቲ ነይሩ ምክንያቱ ነታ ካምፓኒ ናቱ ኣገዳሲ ነይሩ ቻይና ስለዚ ዋላ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ሪስፔክት ስለ ዝቦ ዶናልድ ትራምፕ ፈትዎ ይንዕውን እቲ ዋላ እኳ እቲ ፖዚሽን ናይ ክልቲኦም ዝፃረር እንተሎ ብዝዋን እዚ all in all كل بقول انترينا يوم بتكونتات دونالد ترامب نزي كفتحو عدل عليو يقداس بزح انتتات الله يفقدوا له دو يقطفوا دو يتحطوا. Both leaders are open to talks. However, Lavrov stressed that this can only occur once Trump is fully in office and has a concrete position on Ukraine. So, we will wait for concrete initiatives. President Vladimir Putin has said many times that he is ready to meet, but so far there haven't been such offers. Then President Trump said that Putin wanted to meet, and I think they should meet. But first, he has to enter the office. Lavrov welcomed comments from Trump's incoming national security advisor, Mike Waltz, on the situation in Ukraine. Waltz and Trump, according to Lavrov, have already acknowledged the role of NATO in escalating the conflict by supporting Kyiv's alignment with the alliance. هجي انتهينا عن رزالنا أمريكا ريد الله نتكونتات مفكت جبر نتكونتات كعاتو أمريكا بقول من قدي دلونا توم يريلو every time دونالد ترامب نتكونات كودو سجون تكوست كلا بأوروبا أوياتنا نسمى زالنا انت عينات مرحتي ما بأوروبا زلوين كنزارب كلنا غاص إلنا يكوننا سلامكم تقول له زحمم مرحنا نتلقين وحموم مرحنا سلازقنا تاي مهاب كينات كوز عوتني رتزقون كامبري نتاي يكرين تبع نار مساقلو كينات قصل ترايز دالي زنبر حيلين يرو بزخونه تكونتات كودا كم زخل زر كونتات نرلنا تسفى نقبر اتي موتن سقاي نايت هاجر وديو سلام دما كنقس هنا دما نتزلو كونتات نارانا اقدا سنتو كل كونتات نارانا نباهم كنغربكم فتنينا انا اي هوب تكونتات دما نمهارلو لألو كل دما كل تجيمات زقبر زلو exact لابانا كجبر زغلن زقبر زنبرن زلون مخانو فليتنا كنستبل إلى يزقبر زلون هيلو معرسة بزخدة please like جبر support جبرو دقفكم هاي توحدنا بالكو مزيا لبواخ كتفو الزم خرزين وتهم قطباو هيوتكم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوه كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان يجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفس جبرو زلو أبتي سيكتر سوم ينفس جبرو زلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحن هذا ما كم أعطون أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتودنا يقدم سيكتراتن ينفسنا جبرنا كنكيد لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سقوم تنغط وزدما كحجزوكم يو تتغاملوا قبلكم يدلي thank you very much